chung konun hlimna thuruk bunga na thu tiam thiang hlim nupui le pasal te ta na pathian thil tum lalpa pathianin mipa atangin meichia adina meichia chu mipa ne na cheng du na ti hlima chanpuya fuya puitu atan ani a in nei na thiang hlima inzom nupa te chuan pathian thil tum chu ti fam kimin mipa chuan meiche hmangai na thu per chu adonga meichia po mipa nung chang moina le fam kimna ani turani isua chu in nei na dan ti bang tur lokal ani lova atir taka ani dan thiang hlim anga in nei na choi kang le tungding tur zo ka lokal ani mihring chu pathian an pui alo ni le theinan in nei na chuan lo telin aron ti ro puita ani Krista atanga luang chuak van lam hmangai na chuan mihring in hmangai na chu adal lova na satakin athlung het jok ani chu hmangai na chuan mihring hmangai na chu atirim tuin ati thiang hlima atiro pui thin ani mihring te hmangai na ngot chu van lam nun phung nen a tho dun lo chuan ra moi le hlu a chhuat thei ngai lo isua chuan in nei na hlim om le chung ko hlo tling takte chu mu adu ani pathian thil thon pek du om tak dang te ang bokin in nei hi sualin atibol hlo zota a chu atira amoi ang le athiang hlim anga siam that le na hi Krista chanchin tha tumbul pui pakhat ani Krista khongai na chau hian ani in nei na chu siam tu du dan anga omtira mihring temal somna thlen tu nar ni tir thin chu leichung kwa chu thukhat vua a tangruala anin hmangai dial chuan van chung ko ai an o thin hlimna hun rem chang isua chu azir tirte nen in nei na an som ti bible in min hril in nei na thiang hlima tel tura somna hian Christian te chu an tel tur anilo ti in isuan azir tir ngai lova ama ngei telin hetiang lom na hi kan hlimpui ve tur ani zia min ko mu jok ani sualna tello van lam dan ne na inmil mihring in ti hlimna te hi Christian asoi selin adal ngai renglo nunna pahni suifin in nei tur te nu pa chu sakhua te nundana tele kongtin renga an lungrual chuan anin nei na a pathian alomang in nei thu thlunga poimo berle rabi pakhat na chu inpum khatna ani in nei hlo thling ni turin pathian ruam man angin monu le mopa te chuan Krista hruaina le tharau thiang hlim puina dongin mangai na anin phuar khom tur ani te chuan vanmal somna chuan ni eng angin an chung kwa chu aron tuamang pathianin helei chung kwa hi vanlam chung ko entir tu ni turin abeseya nu pa te chuan an chung kwa a mo phurna te chu Krista nen phurduna tharau thiang hlim puina le vantir ko te kai hruaina an rin chan chuan an chung kwa chu hlimna in alo khatang nu patuak thar te hne na thuron dam chung thu thlunga zom in lo ni to a chung konun in lo zir tan ta in nei tir kum hi no pangten sikula lekha anjir tan anga nungchang le omdan in zir tan kum ani he in nei tir kuma hian nakin nuwa in chung konun tilim lo thei tu bung le chang te chu keu chuak ula da bodai ro in leina ton na chuan nun kong atihlimanga lom zong in zon sak ton ula chu pathian du zong ani si a in nei na in pum khata lawin siam to ma ula pum ro sang in ni na kha in hriat thiam pui ve bok ang cheu enge diklo ti te min siam tu thil tum chu in nei na in engtin nge kati pui tlin thayang ti te chu thinang cheu thu tiam thiang hlim hretu van mi te ma a thu tiam in nei na thiang hlima in zom te chu lungrual na le mangai na fam kim nei turin pathianin adu chu wangin monu le mopa te chu van mi pui le an mi hring pui te ma a mangai na hluna in mangai ve turin thu an thlung tur ani nupui chuan apasal chu aza in angai sang tur ani a tin apasal po in anupui chu mangai in bel ke ol zok angin adom tur ani
nu patuak thar te chu an siam tu hne na anin tulu thar le thin tur ani